Oye, Josemai, vaya chiringo que te has montado. Me llena de orgullo y satisfacción. ¿Por qué no te callas, Iñigo? Ongi etorri Iñigo! Ondo, ze? Zere buruan aurkeztu duke? Aurkezlea, DJ, imitadorea... Eta plantxa oso ondo itelet, sukaldatzen gaur ikusko zuen zer ez da oso politia eta gainea errexia itekoa eta Andreak esango ezin dio etekein handio ikatea olako rezeta txatxu batei. Euskok? Iñigo Perorena, pastela jaten, número 1. Chaval, te voy a preparar un plato que te va a cagar, chaval. ¿Cómo se llama esto? Azpixuña? Pues... olio. Lo primero que va a echar olio. Iko olioa pixkatola, bota, oso ondo. Bueno, Iñigo, zure eskunago esan... Holaxe, txak, ondo guzti behar dikola, txaka. Ze izena dauka platerak? Azpiezuna esneakin. Azpixuña batxuriakin eta bertako esneakin. Harri, bota, horrea, municipal bezala. Bota atzea, oso ondo, ondo ahi ez, Xemai. Bai. Txapela, eskarri asko. Bueno, nire nolako akostumatu nahone zola bizin guztara esen, pues hoxe pasten da, ez, bondikan amaika txapela nire gauzket, zautzalden norbait amaika txapelakin. Ez. Nire honi bagarra. Julian, erretegi, hori xeitxean egiten. Azpizuna, erretegin. Lertzaldet. Bai. Has pillado el chiste, ¿no? Sí. ¡Hostia, qué bueno! Venga, eres cojonudo, chaval. Eres puto amo, chaval. Hona, buelta pixkate man, hola, txak. Kustaldet, nola jartzen, ze politia jartzen. De Dios, la hostia. Eta hau iteziot Andriai, eunero. Buelta eman. Cariño. Bai, con cariño. Hau eunero. Eta hau mia gozatzen, da Andriare, bai. Hau sukaldari bat, mentzuan. Eta horrek idazti zizkin munduko premio higieniko onenak behaxe. Bueno, etortzen de kazetari bat, hau nola ditezu eta. Zatik eman dizue premia, bera, danak kutsarileak inite dugu. Guk ez dugu eskukein ez da, ez solomoa ez, azpizuna ez erra ikutzen. Guk danak kutsarileekin. Da eta tikan hemen, tak, kordela. Eta dertzio, bueno, hau zertako zue, hombre, pentsatuko zu ba. Guk komunea jute ganen, eskukein ez dugu ez erra ikutzen, ez janarik eta ez erre. Hortikan tireite jau, eta pixeite jau. Da esatezio eta bai eta geho jasotzeko eta ez kutsarilekin dana, guk kutsarilekin. Honak, Con cucharillas, tío. Que no toquen nada, tío. Con cucharillas. Sartzen. Salte garbatu. Ba. Ona, Nik ez olako programa grabatuko. Patxi, otro saludillo. Hombre. Guzia egiteko, chavalito. Guain dela, denbo puskaten programa inoanen, hemen Ibarrako neska polit bat ateagoan, ari bezian olako ikin, Ez. Gaur, Iñigo Perorena, berrobiko lesmesen txerriakin, azpixuina berezia. Baina, hoi leheno esan dek, Josemai? Eso ha pasado ya. Es que hostia, se va a pasar, no tienes ni puta idea. Esto todavía tiene... Solo hay uno, Esto sí, le va a quedar un ratillo todavía, porque este es gordo, tú. Pero este le paga dinero, tú. Este le paga el dinero y las putillas. Venga. Azpizuna. Venga, Bosquito. Fuera. A tomar por culo. Bosquito. Baina ikuste, alde guztitetik nahiko ondo indada hola, da batzu esango, amatxo batzu esango, jo, este está quemando todo por la gloria de mi madre, no es verdad, pecatón, fitro. Guai esnea botako jau. Euskal Herriko esnea. Asko, gustora asko, harrapatuko luke horrelako esnea. Ba, ikustetzen nola gatzen den, espetakular. Hau gainea zean, telebistan ondo gehatzek, ustaldek. Estamos aquí en el fin del mundo, no sé si vamos a poder seguir, estamos pasando mucho frío, ya veis, está saliendo frío por todos lados, no sé cómo vamos a poder hacer este plato. Momentu hontan, zartaia erraiatzen ari da, gure
Ikuste, honekin itititela, Ah, vale. Gaina antiaderenteak arrit nik kutxara, etxetikan. Saldai, beak emango zio kolorea, ikustak. Ze polita, de dios. Famatu ekien egeiz, Terrible. Zenbat likesta dauzkek? Ikerri, ikera garrilla. Neska, gehien txuna gaina fijatzen, atxun inoen da gehien txuna neskak, emakumezkok. Les encanta como cocinas. Amaia. Zeizea, napatzen, glaseatzen. Fundrizklatzen. Fundrizklatzen. Bat egin behar diago, Xemaila, ostra, eske, joder. Venga. Ja, honek itxuratzakak. Eharra, xerratu. Deskuidon barrukoa, porque hi xamarrekarri diak azpizuna, baina deskuidon gorri xamarra balin bau, hemen bueltatxo atema dut ziogu. Hau ez takin nola bitutzean, tío. Buenas noches, señora, buenas noches, señora. Tu cacharro lo carga al diablo, tío. Oide, hola, ze polita. Ondo ahi eso, Xemai. Zea, urdai azpikoa mozteken bezala, hola, fin-fina zaldari. Ondo. ¿Sé usted? Ahora sí que se me va a quemar esto, tú. Esto no grabes, ¿eh? La de Ogoiberri tiene que estar maravillada. Me cago en sos. Hau, egunero ez diotitzen nik horrei, bida. Horrei ez, besten batei bai. Ikusi ze politxea gatzea baina, Esto le preparo yo a la Sofi lunes, miércoles y viernes, chaval. Iñigo Peruena, esker mila eta horregatikan zuretzako. Me cago en sos. Eran pixkat. Me cago en la mar. No me jodas, Xemai, no me jodas. Hau bai. Jare. Guai bai. Me cago en la Eta ja, jakiteko, hola jartzek, politxena eta... Gaurko errezeta, Rakelen aspixuina, bertako esneakin, eta bidali du Iñigo Peruena. Pixka, dei bat daukagu, Dei bat daukagu. Dígame, hola. ¿Se pueden dar un beso? Un beso a Temaya aquí, la hostia. Venga. ¿El beso? No, otra vez no, tú. Te pinchas, cabrón. ¿Ah, sí? Iñigo. Cari, asko. Pero si ya nos hemos despedido, tío, otra vez. Digo, Otra vez, ¿tú quieres otro beso? ¿Dónde están? Yo. Yo.